ada nama didian menjaga banyak padol ya bajang perkosa nasi ngaruh apa ben pikir yai ngipi mancing sing ada ngipi nyaring sing ada nengok julit we meme ale tiang mai mule yang ini namanya siapa? Nama saya Eka Oktayanti. Yang ini boleh nggak digoyang? Ayo saja kalau mau goyang. Sarap jang bro. Lemeh formalin kan bonbok nih weh. Yang ini boleh nggak digoyang? Ayo saja kalau mau goyang. Oh yang ini boleh nggak didongeng? Ayo saja kalau mau nungging. Sarap gang bro. Hengkean beli senuk semitau anuk sing mekitau. Kini bu awak muani lebihan gaya nih tungang nih tungeng nih bu awak DSC Dewata Skuter Club awak cara Vespa body gede kenal pot nih tungang nih tungeng ngambut penyewe Memeh. Adi cara salah kawitan ha. Muspo di kawitan po. Pasti pelih nunas tukon nih. Ini bangkiang nih cara nyang-nyang. Nih bakat pelih keseng yak. Ketelun nanyang-anyang apa no? Ini jebakat gencer yak siang. Aki man ngencer 9 bulan nasi besar tawang asalnya. Dingin-dingin awak ya. Kayak yen kene asale potongan seret jak cara penyanyi dangdut san. Kira-kira bisa mengening ya? Megening napi tiang bisa. Main, yang aja gitu, aja mengening ya? Megening napi nih kau. Main kangwang wak Bali geningan. Tapi yen megening, rok geningannya, rok malu, bareng ngebit, sud ngebit, maru goyang, sud goyang, blues mo, rok malu. Marang ngebit, sud ngebit goyang, sud goyang, blues mo. Lapin ay, Wah, lapin, nak lagu lapin. Maksudnya lagu rock malu. nge kangokin ay lagu Bali beli bior. Nah, lagu Bali, ko di lagu Bali. Penabo, langsag kamalane.
gening ngene tuwa kilokane ketujuh tiang mulaliu kuangan uli gopo uli gasa tiang kuangan nanging keletokan uli tresna sinak tiang lakar lebihan kran tiang subemrase belini bagus mula pantas lakar sayang beli bagus beli sumandang saya tiang cakerangan kuranan kadirat semanting baju manting kladung berikin baju beli tiang Wadi joget aduh adi sumandang sayo beli cakerangan kuranan kadirat sungai dapur baik sumur apa puin di kasur bali urusan kasur urusan sumur apa puin di kasur nyongcong sumur di kasur beli mula paling manjur waduh anyang-anyangan ake wana kini saja tuh kek aja ama gending bin kalau kangwang gendingan tradisi aja ama jangeran inge tiang iring nih ke beli bior jangi seng jangir ngontal bagi ade inoli kolak bungo langsing lanyar pamuloni nyanak gading saruang jani ama jange areng jangen torora roti dorare sekarang naik goyang tuh yang itu roti anak kijang Telah beredar wayang Dugbior. Dapatkan VCD-nya di Yayasan Seni Siwaratri Keramas Gianyar atau hubungi 081 936 055 334. Wayang Dugbior produksi Yayasan Seni Siwaratri Keramas Gianyar. Wayang Dugbior. Seng jangan